Следната содржина која што ќе ја најави Бранко е разговор со една музичка звезда на чии песни никој не седи. Тоа е сигурно. Не може да седи, затоа што таа е обична, таа е секојдневна, но истовремено таа е прекрасна и е уникатна и незиното име е Даниела Мартиновиќ. Разговараме со Даниела Мартиновиќ. Тај уметник кој ни доаѓа од Хрватска, има кариера повеќе од 35 години. Еден од најпродаваните албуми ги има во Хрватска, на нашата публика е многу добро позната. Поводот за гостувањето и за разговорот е двојниот концерт во Скопје во Македонска филхармонија. Добре ни дојдовте. Dobar dan, još bolje vas našla, hvala što ste me pozvali. Prošlo je jako dugo godina od mog zapravo velikog solističkog koncerta, mogu tako nazvati, u nekom posebnijem prostoru. Prije nekoliko godina najavili su mi da će univerzalna dvorana u kojoj sam zapravo gostovala po prvi puta 98. godine sa 5 uzastopnih rasprodanih koncerata, da će biti renovirana i nekako ostalo je na tome, pa sam čekala. I evo u međuvremenu me produkcija Avalon zvala da dođem u Filharmoniju i zaista vam moram reći prije svega da je prostor čaroban. Prostor je nevjerojatno lijep za ono kako ja doživljavam da bi moji koncerti trebali biti. Intimni, publika je tu blizu, mogu komunicirati, mogu ih vidjeti, mogu ih osjetiti i presretna sam jer su 2 uzastopna koncerta rasprodana. O atmosferi vam uopće ne mogu, teško je to pretočiti u riječi, znate. Jer nekako ja sam računala, ok, sad ćemo mi to kao polako, pa će doći, znate, pjesma 2, 3. Međutim, na trećoj pismi svi su već bili na nogama i tako do kraja koncerta. Zaista neopisljivo. Низ годините, вашето присуство во медиумите секогаш беше дозирано. Никогаш не се појавувавте премногу. Само кога имавте нешто што да кажете. И така паметам, дека беше и чинам дека е така. Дали се оно што се случуваше, вашето искуство, се оно што поминавте, прерасна во една зрелост, тоа да го преточите во вашата пета книга, да, Туширање на душата, која е најчитаната автобиографија во Хрватска. Pa eto, to vam je ono što sam vam počela pričati, kako su to odredišne točke. Znate, u jednom trenutku nas su učili i mi imamo uvjerenje, mahom, većina ljudi, da je sve teško, je li tako? Da se trebamo boriti, da je život borba, da sve mora biti. Ja ću to demantirati, a neću demantirati zato jer se pravim pametna, nego zato što pričam svoje iskustvo. Ja zaista nisam znala uopće zašto pišem. Ja sam jednostavno shvatila da se ne mogu u intervjuima i u svojim pokazivanjima, a to je dio, naravno, moga posla, da se ne mogu izraziti do kraja. Najčešće budem cenzurirana, pa znate, zbog nekih interesantnih naslova izbaci se nešto iz konteksta, izvuče se nešto iz konteksta i ja sam jako zbog toga patila. Jer meni takva vrsta publiciteta naprosto nepotrebna. I ja sam u jednom trenutku odlučila da neću davati intervjue. I jednostavno, dok ne vidim da je to prilika za jedan dobar intervju. Ali šta se dogodilo onda? Počela je neka silna neobjašnjiva želja da počnem pisat. I sad se ja mislim, pa čekaj, misliš, šta ćeš ti pisat? Znate, počne se ubedljati. Pa toliko ljudi piše, toliko književnika, toliko danas na mrežama mladih, talentiranih ljudi. No i dalje je to bilo jače od mene. I samo sam se prepustila toku, bez ikakvog plana da to bude knjiga. Dakle, ja nisam pisala s namjerom da jednog dana to bude knjiga koja će izaći. Ne. Ja sam samo pisala ono što sam u tom trenutku osjećala. I mislim da je to bez nekih posebnih planova zapravo rezultiralo time. Ja sam se samo prepustila i nevjerojatno sve je teklo glatko. To vam želim reći. Dakle, ja se za ništa nisam... Svi su ljudi dolazili meni. Izdavači, moj mentor. Dakle, sve je dolazilo nekako kao da je to bilo neophodno da se dogodi. I moram reći, kad sam je uzela u ruku, posebno je to iskustvo jedno. Zaista da, jer to unutra je možda Danijela, 100% Danijela, jer potpuna Danijela, ona koju ljudi možda nemaju prilike na ovakav način upoznati.